जों चीनी मीडिया टीम हामबाय मारो जराव जों काबार खायने जों चीनी सामगावनो जों डिटेल्स फाइल्स बायमन बागै जों मीडिया टीम हामबायनाय नोंगांके विशेष खाय जराव जों जे सामुं खाय दंमानि आ जागाव गोबां मा अमनो तैनाय गोबां मा कन्फ्यूजन बररकनि ओंगै दंगाय मानो जराव आबनो तैनाय किसा ब्रीफ सानानि बागै आं फाइका मीडियाव नंके चीनी जे थानाय 23 तारिख जे कोर्ट हियरिंग माने हाई कोर्ट हियरिंग माने अब जतनो नरक नुखना मीडियानि थ्रुतै नंके ओ हाई कोर्ट जे हियरिंग थ्रु जों डिटेल्स चीनी ओ जागाव जों सालायगा जों चीनी यांतिबो कक जों चीनी ओ जज नो थाका नंगे अमाहायके सामानि याबलो जों आधा घंटा ही मतन जों आरो गोबांमा काउंटर आबो चलिखा चीनी जज बाय नंगे आबोनि परे सालायमान जों चीनी ओ जागाव मायके साका जज जे नंग्रो कायसा आबो आरटीआई फाइल खायनाय जे 6 तारिखनो डिमार्केशन खायमानि 6 फेब्रुआरी आ फेब्रुआरी नर जत साइमन आफोर डिमार्केशन बागै बुबाग्रा फाइमानि तै जत डिमार्केशन बागै एमएलए एमडीसी रग जत दंमानि आफोर जे बर मेप फनुमानि आ मेप जों साकाबो ऑथेंटिक गया आबो खरकसा पंचायत नि अथॉरिटी पंचायत नि चेयरमैन बसे सील तै सयरिने आबनो बो प्रोड्यूस खाइमानि उनके आ जागाव आपनो से ऑथेंटिक यानी साका गाबरो हम साजाका जे नंगता ऑथोरिटी दं जे आपनो ऑथेंटिक यानी सा गाम हायके सालाय गोबां कक सालाय पाइमानि परे बसाव नरक आ मेप न टू फाइदि उनके जों साका मेप न पाइन बागै जों एप्लीकेशन देखा 7 तारिख फेब्रुआरी उनका एप्लीकेशन पुरो एसडीएम साका जे आ एप्लीकेशन रमाने आपनि रिप्लाई बोरखा मैप चिनियाको गरीखो मैप चिनियाको तावसा जरा गरे गामरु चिनी जज साका जे मैप गरी के नर आरटीआई फाइल लेके क्या आरटीआई फाइल खायui नर बाके ओ जगह फाइमान आरटीआई फाइल खायui नर ओ जगह केस फाइल हेके साखामु माने बरक सुनो जज साका जे नर ओ केस नो तावसा जरा नर आबो विद्रो खायकेदि आरटीआई फाइल खायui आरटीआई बरटाम रिप्लाई रे आ रिप्लाई नो तैनाय नर केस तेसा फ्रेश के फाइल खायदि आफरु से नायनाय अमनो कोर्ट सावजे आफरु नर जुदि आबनि नेगेटिव बर रिप्लाई रो काफरु से तंनाय जुदि नरम न रिप्लाई रिलिया आफरु केबो से नरबाय बाहा बासानाय कोर्ट नरबाय बाहा तंनाय कोर्ट पॉजिटिव साव आबनि बागै अजरा चिनि बागै पॉजिटिव टाइम जे जों आबनि बागै आरटीआई को तिनि फाइल खायरिका आरटीआई फाइल खायनाय जों अबनि 15 दिन याखा 20 दिन परे अमनि रिप्लाई माने आबनि परे जों तेसा फ्रेश के अबनो तेसा केस न फाइल खायजाक बिनाय गबनो तै कोनो कन्फ्यूजन माने करे चिनि हास्तेनि बरनो सानाय के प्लस गोबांमा बरनि गोबांमा कन्फ्यूजन फाइ दङै मानो अजराव गोबांमा कमेन्ट न आं नुगो जे अमरो चिनि अ एडवोकेट टाम बरक हाइमेदा नै गोबांमा बरक सावो हाइबनो आं अजराव सानामो सङो जों केनो आमिया सालायui अजराव जों जतनो यूनाइटेडै थानजाके जों बासावै जों सामुं खायनायनि बागैसे आबोसो चिनि बखाव बाजारानो नांगौ ताबो केनो तला खिख्लाय जों कक सालायui कोनो हेट्रेड कन्सपिरेसी जों खिबियावै स्प्रेड खायui जों बाहायके यूनाइट खायनाय अमनो नारकनाय आमनो जों साइटो गैमाका आबोसो गाहाम बुंनायनि आं वानसोबो प्लस ओ जे जों खाय दंमानि अमो आंनि पर्सनेल इंटरेस्ट नि बागै आं खाया ओ जों जत खाय दंमानि ओ टीम खाय दंमानि अमो जतनो चिनि तिब्रासानि इंटरेस्ट नि बागै चिनि एंटायर चिनि 12 लाख चिनि तिब्रासा तंनाय ओ एडीसी हाव तंनाय यहाय का एडीसी नि बायरो तंनाय तिब्रासा नि बागै बमो कायसे प्रोटेक्शन नि बागै जों फाइट खाय दङ आबोनि बागै जों ओ जगह जॉब करनी सुबह चुनाव आबन बाय केनो हामियाता सालायदि केनिफोरा हामिया सालायoi चिंगर बाहाकी यूनाइट के फाइट खायमान आबो संमान हानाय आसनो सावै तै जतक डिटेल्स तंमानि चिनिरो दा बर जतक बो इनि साइट रानाय
Mongke je kontroversi hai khlainai je nor busi angi tongmani abona ang sanamu sungo sini case no khlaika sini advocate borongna Rahul and team sun onekta sini bosongni advocate no naitu kha sun manliya Rahul and team borok sini obono busango high court jora sogi anbai bona hambai dobaya bini team no Okay, oro sini hearing is a date is oro sungmanka sini case number 2 tongo sini case number ka WPC 1152026 oro Sri Bising Dewarma and two others ngatai sini advocate dong bumur tongbayo Mr. Busarana Sandeep Bapon Mrs. Yalakti Dewarma Mr. Rahul Dewarma ngatai oro Government ni ngai Razaka detail klajaka Mr. Bhaskar Dewarma bo ke state ni ngi se bono nominate klaja ke abono some clarity arnam songo ke borak je confusion ni tongai man asun na media norang belekana hambai do nor dotana saimano sin bisangos o bisang no tinai nagar panchayat jeng mano tinai je case filing lai mani अपने डिटेल्स अपडेट करना बाकी से सुनते और आसुक खायो क्योंकि नरदत्त साइमनो 23rd उसकांगो हेयरिंग मनी सिन केस नो सं केस फाइलिंग क्लाइकिया 16 तारिखो 16 फेब्रुवारी आवन पोरेंके 23 तारिखो परो संग हियरिंग डेट देखा क्या हियरिंग गो आवन स्थान थांगो सिनी आज sini case abo no clear khajan bagai nai sang orama phayutini ang kinor confusion tongbai khana ang puila hambai ranam sungo sini je o je case filing client sini advocate borangnang Rahul Dewarma bini team no se hambai maro borok kom somoyo phano borok onek efforts khlainai draft khlainai borok high court jora telangkha aur bagane borok team no belekhana hambai do tai supreme court ni ngine khainai sini advocate Rana Busra Sandeep bono belekhana hambai do bo belekhana expert intelligent bo belekhana kaham ke nor to thachungos brief khana kana sini advocate sin borong na babon bo je site narmani dora apur details khana kana ke abono angwa tagaro bora bakhano bisinga habra ang deba khanai tongo bora aro argument inglai mani debate mani aro sini ke 2 number laikya case 2 number pula bangka 1 number hongke bunyi tangani bora pai thangka kana sini phakya ang monono sanamu sungo sini supreme court ni je Sandeep Rana sahab je phai khlaikya bo counter kaham no khlaikya 150 page no kaham ke aro challenge lainani start ni siming last jora page to page chief justice bai bo kaham ke no argument khlaikya respond rakha jawab rakha ke jawab rete thajung sini advocate bo sai khana ka kabang mani sutu nai bobai argument ng lakya last pothe o map no tui nai sokya map ni point ong ke jetu borok map legal map khunung mani ne bagi se sini 6 tarik go demarcation ni manya ba point bo sini draft to tonga ba draft sokai pro ngeno sini chief justice Songosungka, bot judge Songosungka, borong map jadi no legally abo punya hengke norok RTA deklarasi, hengke sung RTA itu deklarasi liya, karon pudo thang hengke abo roman kusen khlainai yang bus kanggo election bo kasui kanggo sung short duration no mohai khlainai sung gawama sin draft khlainai mat thangka Ikaw bagai nai bo
Sungno hapino sini positive no sini case no kuno dino bo dismiss bo khaya reject bo khlaya bo sini favoran tongo reject khlai kan ke sengtai usa thangmangla khamu dismiss khaike bo sengtai ke thangmangla khamu abun bagai nai judge bo sini favoran no ngai nai bo sungno sapika advice rika general RTI khlai nai copy to we han hita usa phajidi oke seng abun bagai sanam songo ta mo saka dodin man lab kha man yang ga phadi seng norong mono nai positive no bo respond rika oke abun bagai nai sini public rok no mono sanam songo ke bo khata thidi sini case tau bo kathang tau bo solitongo seng jotokhon pointo final india sakjora seng thangnai ar asha khlayo judge bo songa asha ro nang positive seng victory ngai kono dino khata baidi sini final stand mono seng tayusia thangpinai norok jotono songo help ma khlainai karon norok paise seng phan sini hano naranga thangtani ke seng jotono phansa khlaise seng fight ma khlainai awon bagine jotono nang request norok tiar tongbaidi asun abono ang sanam songo sini je tabo social media o je story like tongmani obo hairok sayano klayo tamni hunmale sengbai seng mohai klai focus klainai sklaimana abang delai no sada dia sengbai seng kethau se seng khanya nango awon baginai ang sanai je sini advocate borong nang baskor je samani defective punai abon kaisa ang mane gothok jagi angka karon aro present anggo tongo bisingo ang pura khanai tongo arani boroni argument debate ke ar kono defective groi tam kheba aro document se post hanle RTI se nor tangi klaya abosi kono okay aro ase kono defective groi bebang point to point sini advocate Rahul bo khlaijak no kaham no debate choli khable 40 থেকে 45 মিনিট ডিবেট চলে না হবো কমিয়া সিনি সুপ্রিম কোর্ট নে উকিল বো কাহাম কেন বনা কাউন্টার ফ্লাইয়া আর আপনি প্রুফ কে তাং সাইমান নাজি সিনচাই যে কেস চলি মানে এক নাম্বার যে কেস আরো যে তংমানি বড় তো 10 থেকে 15 মিনিট শুনছে বরং জাজ বঙ্গ টাইম লিয়া বরং দাতিনো পাইদি নাই ক্লোজ ফ্লাইডি রাখা বাসাই খুনবাইয়া আপন পরে সিনি নাম্বার ফাইকা 2 নাম্বার sungno to 40 থেকে 45 মিনিট argument solimani sin thani sini draft ka ni bagani bobo reply mar khable asuk somay nang khabla abon bagana ang asha khlayo sini o case sung jidinai sung hopefully second time sung thanai sini stand abono sung jidi khanai ke bo khata thidi ke asung sanam sungo jetai hitam sanai tako bukro noro khata thegi ang mono repeat khai sanam sungo sung dakti khlaisi dakti ma thanai noro joton tiar tongbaidi sung kuno dino sini hano borongo hake regla sung khasi sina nangnai sung thamsa senga nangnai nungmai ne wala lai tong thangke mo belai khena sini bagai mo loss great loss sini bagai nai mobile khulo kangke aing wala ja bolai ja sungbai sung gai yang ba hake bo ke sini kuno ekta in roman script na telang khabo aro bo sungai sungno relai to ke abanang mahno no jotono man subbaidi sini uporwala ishor ba sungotam na khailia da sungo tap situ kaham wan sumu bai sungo teidul situ sung joy situ sini how se sungu be satu jagi to mo bele wan sujam ne ko abon bagi nai Busanggo, wo fight yang menurut jotono saimano, wan subui nai, sengma soli baik sinai, menurut jotono saimano, asung nang sanang asune, hambai nang jotono.